ko te 1968 te tau, 14 tau taku pakeke i taua wā. Ka haere au ki te tumuaki o taku kura, me taku tono kia āhei au ki te ako i te reo Māori. Kaore ia i whakai. Kātahi au ka rongo i taua wā i te mana o te Aopakia me taku kore rawa i rata ki tērā. I whakatūwhirangia te kuro Ruamata i te 87, kia kōrerotia te reo Māori i ngā wā katoa ki ngā wāhi katoa. Kua ki te manawa! Tama! Hoa tō tangata, tirohia ia. I roto i ngā tau, ko puta i tahi wero, he wero i tā mātou whakamahi te reo. Ko etahi o ngā kaitākaro kua kāringia. Nā runga noa i te pōhehe a te kai wawao, he kupu kangatanga i roto i au kōrero. Me waia koutou ki te rongo i era whakaiti, ahakoa he kaikiri me te kaupare noati. Nā te mea ke taetu tātou ki te whakataetai, ka nui toko maha ake ngā tāngata, kaore i te pirangi kia toa koutou.